predicator veritatis et doctor gentium, intercede pro nobis ad Deum miserere. Quaesima selectionis Sancte Paule Apostole, predicator veritatis in universo mundo. Oremus, Deus, qui for multitudinem centium beati Pauli Apostoli predicatione tocuisti, tra nobis quesumus, ut cuius natalitia quorimus, Deus apud te patrocinas endiamus per Christum Dominum nostrum. Amen.
beati Pauli Apostoli, predicazione comunisti, per nobis quesum, ut curius natalitus Iesus, exalute patrocina sentiamo, per Christum Domum